Munene mutirijo Kangangi na ntuku enarua ni ntuku nene ndene ya Kenya ara ndene county cionthe 70 47 cionthe cina ikaro bia kujukia uge bwakarigie gie mandu ja kwingatho ya munini mutongire mugongo no erika Gachagua na naja ngoja kwitho wange kinya ntantere mwanya na ngutha gutirimana na atongeria ara nya mubunge watigani East Mporo Abori abaraba kuthiurungirira mutirijo Kangangi na ndenda kujukia uge bwao kumania na mambo ja gwita na mbere na arikana ara ndene kamundi ho tutigirire antu bagita na mbere gwita uge bwao lakini ara utemuntu gwitikirwa kwaria wikinya kamundi ho wetoka nenkero wa form ugasaina kethano kwenda munino mutongire mugongo eta kana kethero utikwenda hindi amana bobo ndi na atongereja ndi na bijewe mukarigite wa kiama kenopeu maybe tukiambiria ke maitia ja gwi 11 munino mutongire mugongo athitangia ajo nugwitikaniria ajo mbere ibwega gankwenda kuga ibwega nonto ba parliament kuona kwagirite anto baita maoni jao iraita public participation kulingana na sheria yugete ngwete ati mheshimiwa Rigathi Gachagua according to me no chiengirite wengwa nonto ba Kenya yonde bakarika na ati kuma ntuku ira ba either inauguration ntuku ya mbere ne ambirie na kuura Uhuru Muigai Kenyatta to community ya oro ari president wa the gurueji na baturito no myaka mingi sana na kweta tambere igwa kinyire gitari mo president ya ari address the nation ari Nairobi na kwa address the nation na wende bito president ya Mombasa asoka no address na ke mando ya tuthoma gayeta kwa 48 laws of power niuga don't outshine your boss utumenya go outshine your masters no monko bathikire ruarua ego kwa mfano wa kuthia cabinet meeting in the cabinet meeting ba kurukia ba ugatire kabeta ba clean Nairobi river yombe kwethera etheri kenda yomba gutimirwa manto bange baraba karweja bandae na bakurikio kurukio no na deputy president no kale muchemni yo cabinet no akaumara naome ageta akaria kiuga gatire na rekanire manto ja undene cabinet so to me manto jara thithetie jo ko ja thete ja kimuraga and in any case nonto changes sisiragirwe an opportunity ya kumba gwitetera ntariki 8 ndene ya parliament na itetera menya bunge beta bona manto yau jatiagirite kana man ale itetera bona jatibui then batemu maria lakini bona najo je satisfactory na kulingana na public participation then ba mu maria lakini mpongere ujo members of parliament tu abatari balingire kura na nyama tulikana tuli wananchi part of it ni oversight na oversight kuwa gutete bwega igwete bwega te ukoronga marogene no monka wamwe so to me ngagwerunya nkoroki ndewe ni professor Kindiki yake gwato in the equation professor Kindiki throughout kumaratarwa every day tongetie number 1 nge performance in the ministry ewe throughout and all Kenyans know this imbio na arwe koma kwa tuka to igunya professor inyono wanenkero nene nyabo katodorete nyabu kwetha buri akwie na atwe others bamwisho Kenya has 43 tribes. 43 tribes. Nage 43 tribes then is only good. They kuonekana opportunity tribe mwenye kona enge kona. So they kona anything wrong with the professor as much as yako kwetu akiranga population nenkai what matters the population iwe neo what matters is the leadership in him. Asante sana. Maybe tumekuwa tuigwatana na mbunge wa Tigania East Mheshimiwa Mporo Abori kagita kara nimena turia kwaria na ugwe no ari mustari rwa mbere kuga motion ndio ndende mbunge ukethoro mbere usaina maybe naru antuko yo kinya ya kari kwita uge bwao kumania na maitejera mborote dajo munino mutongirio mugongo uge bwa kuigwe kukumania matjajo ya koya makai mono na nkwenda kwira antu bamiru tutekwenga munini wa raisi no ndoto muthura kana ntubo kabila batu kia tukurana kio nutongore bro butiagirite number 1 antuba Meru county kana community itwaegi itengirie mwe kana nafasi ngirie mwe cia KRA cia 2000 ngirie mwe otekanete Mount Kenya batu Meru mwembura mutharaka na mweko twita Mount Kenya na kengiriera ekwendene Mount Kenya ndeta kula list ntumvaka chieto cha Tigania East na Meru barombete ngogeuba bangi bunari debe takuraitha
ndethira kilisiera ndoria ekolisi ya Meru ndero lisi ya Mount Kenya niyo eji ndetha kirano ngiri imwe nyanambua awana batano aki ndene Meru community kuma thoci makatonyere ke mutharaka mumwimbe na muchuka na mutiani na muimenti batano aki bandikirwe mana kenda na mrongo kenda batano bandikirwe baiku nandi ibuntu ne pronto abunda bwani ni ngwa mwendo na ona kaba tukabukana kwatuka kuna Mwembu kuna Mutharaka Nithi na Meru Mount Kenya East nikatuthana bagini power ekwaria thikare ko vere ko erethania Ruto erethania Kithure Kindiki erethania Mutoro Kuroya tukomba kwarania nwe ati baatu Kenya baatu tukwenda tunda riri no ntumbi no turaringi kura tia tunando na Gachagua uti nyemporo ndo imuchoro ko namba imwe lakini katukwenda aki ya tuigwa kweganto kaunekanirwa for example akora itha barabara cia Mau Roads akora expressway ila thiji kuthithwa ciothe cithwe ku ukaile Mau Roads utere nene tiania utere gembe utere imenti utere muimbe no tenya ere Embu ne kwa kiriri na batu tira antu Meru community itu antu mbere gungu muithone kurwira wiya thibonde guru yetu ya Kenya lakini thachia kwa batu tiona gintu ibo tole boronto abori ndawa tukubanga tukufiria lakini tia mtu nando na Gachagua ne parliament aikanire na aina right ya wikanira uloka na kuringana na ngeno uloka na kuringa yes no tumta right ya lakini kena kwa ntu Meru community tuwatanireni na tuendane tutatwe ntu kimwe na leo wiko mporonto aburi akifetera Meru tike uya kwa kuvetera temono kwa kuvetera to ndetera Meru ekoroya Meru vai Meru ekoroya nonto Meru atora escape kamutae omweko kankona Meru avana freedom yera mwekamba ainio arakelugewe na kaina rumbo rawe na acha kubithe mantu yawe lakini Meru aya threatened ni mweko monga Meru oikwo bwa endi afaito endele tuobwa ndene Meru county kinyake wake na roji lakini mporonto aburi te mtu kwendro bwa mporonto aburi ni kiongozi urwa maana omana ndio mene atikira tukwenda akine Meru county tutakuwa na muromo kia tukwenda maendeleo tukwenda utentu kiki munini mutongerio mugongo ari county Meru antukuga indiru augire antu gitumi antu ya muturi na mutua bacokete thirikarine na ati abandikanite na mutongerio mugongo maybe kagite gaka ukeja kwithura munini mutongerio mugongo akengwa if bwakarante bombe kwandikanira number 2 utege ntukibwetha kwa gitena agreement tukara tuweta safari tukanarwa tukatata mawa itukumanira kuthie mawa na tukatokinya mawa tukawabo na bona tukathitheki na eki kathithika mutongorio yo munini omugongo atonya thirikarene ute mpangilio no twete na bathuru sura thira batwe Meru gitigiki kakeyete Meru na gitigiki giteya Meru ringi na gitigiki tonekana Meru ringi gitigiki gitura ki Mukalijin mweko Mukalijin mweko Mukalijin thiki mweko katoka kwa kioma ke Mukalijin ke Meru hapo ni Meru kuthura tempura ndo ya kwenda kankwenda kuwa ketere ke Mukalijin keta ke mweko miaka 18 ke Mukalijin miaka 24 keta ke mweko miaka 10 keta ke mweko miaka 10 theke ke Mukalijin miaka 5 kapo kwenda ringi kita ke Mukalijin mweko ringi bado ntoreta kwa ndeteka president lakini yankwenda kuwa ndina right ya kuwa kinya Meru aina mego ya kuria Meru aina kiuga kuwekerio Meru na kwenda kuria bangi bakiria tempronto aburi maybe kiuria ke mutho tukithirikiria itonete abunge bamwe muno ruterwa Nyeri na ara bakiambia kuita kwambia kugaruka ukeja kwithoro ya kinyamwe mbere ntuku ya Jumaine rwari ruri rukebirwa mbungene nitagana rikubuka babwijukia number 1 on the proposal gitikia deputy president kitendele Meru na kinengero Kithure Kindiki Meru kiwaga antuba Meru buthigere mporo Meru kiwaga kiri kemuchie kitiagabia kwoga kaba muntu kinyake nunka kinyaka na kironda Kithure Kindiki ni mutana wa Meru eji na gitiki ki propose to deputy president kendene ya Meru county kana Meru community keke ya kwe ndi mpronto aburi nterega kinya wananchi baba baterega so katwara kwa batwe atutaki ugombi wowote si tuko na imani serikali ya William Samoei Ruto
na tunaendelea kuisupport. Tunasema kwamba kwa sababu amepropose ya kwamba hii kiti ya deputy president itakaa Mount Kenya, hata Meru ni Mount Kenya. Sio kusema kwamba tukipiga kura on Tuesday tumuondoa Gachagua and then baadaye isemekana kwamba hiyo kiti inaenda kwa Kikuyu. Hapana, kiti ije Mount Kenya, na Mount Kenya ni Mount Kenya East ambaye ni wa Meru, hawanjai kupata tena. Kiuria gyako ukaja kwithura akomba guruka nkindwa ndene ya mbunge nene kugeta senate ukaja kwithirwa Gachagua ukaja kwithirwa atengwa babuja abunge ba Meru ni tagarire kubwa juke nikenda gutigira maybe matunda jaria bukuwa nijo aingirite jakombia kuiza turi ayumbe ba Meru itwatanite na president wa Thiguru na tuna handi nyingi muno tigani ya east tigani ya west igembe central igembe south na igembe north na imenti ate project cionthe ira ciawe awirite ikathithika aja na cionthe gatimika no ntumbi itetimika ikolugara ke muntu ikauma direct ki president igastraight ke mwananchi na kila tukwenda batwi turenda kiturutire ngugi ukaringa mbicha ndene miaka ile 2 years imekurani owantigiri utingo kuruta on the ground kato kwenda ki nyumba ye yathukane wewe ta woku naona wete kwawe nguge yombe kurutika na mporo ndo abori angora Gachagua tena ando na wewe mimi sina vita na wewe, vita yangu ni moja, maendeleo tigani east, hakuna kitu kingine. augire de muthia Meru akwirira ukeja kuthora no kwenda county Meru ithoro ekikawa gwito wacho abunge bangi baraba kwenda nya county ciao ikawa bwambirie process yau. Number 1 county ya Nyambene county angora kwira Meru bathikire bwa muno na ninkuwa Nyambene county proposal indekirie ndene Bomas of Kenya ala bakalonzo batirima nabo na group ekena gichungwa na twari group ya yumbe group ya yumbe batandatu na bonde ibaromba county ciao na yako na etikirirwe on the process nika Gachagua otelero ko into telero ke mwaki kinyambunge na power yo chencha into ko telero te milioni 10 kona kasia signatures ndene ya county ko telero ati muyumbe athu na kura aina power ciao ni bonto yere kwira Meru mpronto abori arengo mungana na yumba bangi indongana bote nembe ko tamenyere na edene ya archives ya parliament na endene programs ya parliament eti kuina nyamo eto 048 Nyambene county ili on the way na ile unio twamunana muthi no ntungura Nyambene county ntukura ya mikidiri woko na tigani isi woko ndero Nyambene county nikenda mbotethia mwana Nyambene na etathi mwana oimenti no ntombi ukiakuraitha kiri ku kuna Laikipia county imwekwa kuo na Nyuki Isiolo Nakuru county imwekwa kuo Nyandarua county imwekwa kuo Kiambu county imwekwa kuo Murang'a county imwekwa kuo Kirinyaga county imwekwa kuo Nyeri county imwekwa kuo batu Meru ikamwakizwa konko mporo twaburi aria akarona kurwa kankurwana na wewe unti kurwana na wewe naibu rais kankuwa makoma lekana na batu tulombe county nekendementi ethene thunya nekenda egembe na tiania ethene thunya akiakwethera Isiolo na ibabetu bana MP bathatu bana county akiakwetha kanithi na ibabetu bana MP bathatu bana county bato na MP kenda na county ni imwe so mporo ntwabura te kurwa ya muciowe na mathara butharimia thiki maybe kwa miaka ire gwitigere umba kwina mutongerio mugongo ate amantu jege county Meru na witi na mbere ndene miaka ire tigere ankora kwina mutongerio mugongo atoke State House aje masinani kwa watu na asiendie watu project nyingine, aya afanye zile ambaye ameendia watu, aya afanye zile ambaye ziko on the process, aya ambaye afanye zile ambaye zimefunguliwa at least siwezi kuisha. Na mimi na ukweli nitiani ya kwamba yule alikuwa anamvuta mguu pande ya nyuma, saizi ameachilia, na because ameachilia ni ukweli na hakika ya kwamba kasi inaenda kufanyika. Kwa hivyo kitu kilioko mambo ya State House toke State House tuye kwa wananchi na hakika itafanyika. Tukiaria na rukiri na mheshimiwa Muturi Okumutunga augire gitumi kia wewe agwikira kirore ni ati kwina maabisa babingi baiti thirikari-ini baraba kuma kaunti ya Meru bibi bomba kuthabore uma antu beto masio prastatu na machia mania prastatu baba ingi muntu arengo ngugene akareplace na mweko aithe CEO wa barabara ayengo ngugene akareplace na mweko either no roje engongo wene akareplace na mweko either no health engongo wene akareplace either no IBC the same either no education engongo wene anta replace na Meru nge imweko ko yoku akagona nafasi ira ibonto mpronto abori arawire akunoga
na mtu akanoga antu betu Meru bwamburageni no bombora mvike, lakini baadaye boka kumenya kwe muntu atwathikire muntu oma na kwe gintu athetaira kou twina right turayumba Meru tukenda kuwa kethira Gachagua na kwenda batu muthingata antu betu nguruki antu 11 bara baingitwo ngugene antu banene itibira bya represent na eko ivi chokwe kira Meru turinge yes turinge no, lakini vitezo kile ngothezo kuruta ko wondi ronde pronto arungo support ba mutungo uwa ate antu betu eko mnomwe ma CEOs na ba prastato na ba chairman ya prastato na directors ba prastato a Meru baba tiero ni uhuru bara ba nene prastato bodhi barangi Iji ni Weru TV.